Isang mula na mo rin siya naman ni Kwan ni Ramon ni Viva Maratagi kay Miss Salopo. Niya na isang mula na sir ko ni sana na kino na mo rin siya. Tuna sila. Isang mula, oyo Mr. Ben. Kailan po? Na magkikiraw na Viva mataka mo ni sikira mo rin buka may naono kinaliwa Nabura FM. Ang pala. Nisa ambulu binaka sa ikuango na pakalelaka ni nonda tukutuku. Warita ka ng direkta ni tambanin raki may nanti alipate mga idelua ni raw ni dabaklati ko na tao ni uda e na lomo ni vida na singa sa awati. Ia e na amaki nga me baklati ko na raki mamada e na lomo ni ambaki ongo. E ka mga idelua ni siyang ni mayado na launga hindi na nga ni may leleiti ko na tao ni uda ia e siyang ni deseado ba na ibakatangin dengan ito ya. Tukono nga idelua ni dabaklati ko na raki mamada karando bakla na pagitiko may nislandi. Erna poi tabi ena bindini e tulan rau wal sulima no visa kartu warau enduan rau rus kelima ena kenen rabi na tango makini lawa tukuna na lilu ni tamata Major General Ben Honavad weir na ling lawa na bimbi ni non ratu bagaira karasianga ni oka ena beka baka politiki erna binga rabitiko maya siasa bagara enduan rau lima sukarua no visa enduan rau chin kawalu erna ngole kinu boliku enduan rau chin kathiwa kina waswas na toka lau erna tu bagarau enduan rau limas berkali tal no bisa ke baka engan rebi na non rabe buke tukun na mata ni viti Major General Iwan ni balurua ni se tomaniti ko nga na sasang ni non rasereki na leo pas berkali man sotia karatori wabesu mai na Golden Heights mai Syria etiko mai New York enang unongo ni balurua melaki sasang taka na non rasereki na sotia tukuna ni tosu binati ko na ibusaki enang unongo abarita ka taumanda na ililu ni Matibalu Brigadier General Moses Itiwitonga ni sa tiko endona timi may New York mengaraba na tikinongo e kayo Itiwitonga ni nuinde tiko na Matibalu ni raw ni nasiriki na ilalaongo enandua nangon lakalakongo kinangito endikabati ko nangonongo na International Rugby Board na lawa kabauda na non rabo itabi ng daong gito mera matataka na matentu karsa bagay tiko kina tukuna na ARB ni nasiyang ni toro mama tatiko ke baka sanga eso ng daong gito mera baka tanitaka na tiki ni lawanggo na lawanggo e okata na non rabo isutaka ng daong gito na matenitu karabiyang gito kina iya endondo no mera sa dingumay na matenitu karang gito kina e na loma ni chinikawalo na bula tukunan daw ni Batabuli ni Flying Fijians John McKee ni siyang ni may beso taka ito naka kinanon rending itaka na turbo merlewen na timi na tiki ni lawanggo dabay kir na palalak non di tutuku ni pwedeng binaka. Great words there from Lucky Dube and Baban. I hope you enjoyed that number. Different colors just for you. On Gold FM, only the classic hits. Louise with you on the Center Show. Well, thank you so much for the sweet company. This is Alana Miles, one of my favorites, and Black Velvet for you. Hi there. Join me on the Center Show every weekday from 9 a.m. to 2 p.m. for the best sounds on Gold FM. Only the classic hits.